Selamat datang di channel Nadify F. Kali ini seperti biasa Nadify F melihat ayam dan bebek beraktivitas di malam hari. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.
Okay guys, salamat malam. Oh, ayan yung terbang ni guys. Ito yung nagagap na ito guys.
Lubang bebek.
belajar lagi kita deh yang kongfu